Ara Janis, kemm qed nieħu pjaċir narak dalgħodu. Kellek lejl tajjeb? Tajjeb, mela preparata l-lezzjoni oħra llum? Ara, ħanibdew b'logħba. Ħanurik karti bl-ittri tal-alfabet miktubin fuqhom. Inti trid tagħżel l-ittri illi diġà għamilna fil-passat. Tajjeb? A, D, G, I, M, N, O, P, S, T. Tajjeb, dawk huma. Illum ħanitalmu ittri ġodda ma' dawk illi diġà taf. Illum ħanitalmu il-konsonanti. B ta' bard, brrrr. C ta' ċavetta, ċlik ċlik. K ta' kelb, wurf wurf wurf. U il-vokali U ta' umbrella. Janis, issa ħanamlu attività. Ħanurik sensiela ta' stampi. U inti trid tgħidli liema hija dik l-istampa illi ma taqbilx. Ftemna? Bdejna. Papra. Tajjeb, papra hija l-istampa illi ma taqbilx. Għaliex? Bajda tibda bl-ittra B. Ballun tibda bl-ittra B fil-waqt illi papra tibda bl-ittra P. Għalhekk papra hija l-istampa illi ma taqbilx. Vażun. Tajjeb. ċirasa tibda bl-ittra C. ċavetta tibda bl-ittra C fil-waqt illi vażun tibda bl-ittra V. Mela allura vażun hija l-istampa li ma taqbilx. Ekku Janis, gaġġa hija l-istampa illi ma taqbilx. Għaliex kelb tibda bl-ittra K fil-waqt illi kitarra tibda bl-ittra K. Għalhekk gaġġa hija l-istampa illi ma taqbilx. Ekku Janis, sapuna hija l-istampa illi ma taqbilx. Għaliex uvira tibda bl-ittra U. Umbrella tibda bl-ittra U fil-waqt illi sapuna tibda bl-ittra S. Għalhekk sapuna hija l-istampa il-ħażina li ma taqbilx. Issa, ħanamlu attività oħra Janis. Dawn kollha tajbin ġibthom. Issa Janis ħanoħolqu sillabi b'dawn l-ittri illi semmejna illum. C, K, U, B. Ħanuża wkoll vokali illi diġà għamilna fil-passat ħalli noħolqu s-sillabi. Bdejna. B-aba, B-ibi, B-obo, B-ubu. C-aċa, C-ici, C-oċo, C-uċu. K-aka, K-iki, K-oko, K-uku. Issa Janis, qed noqorbu lejn l-aħħar li ħanagħmlu qabel immorru huwa li naraw xi kliem li nistgħu noħolqu bis-sillabi li semmejna illum u bis-sillabi li diġà tallimt fil-passat. Ejja ħannaraw xi kliem ħajjiġu. Banana, ċina, karus, pupa, maduma,
Proset Janis, nieħu pjaċir narak titgħallem. Issa ħansellimlek. Saħħa tfal!